Helen Christina Chen na ijana kini koto matenut na yait akeria nut na angor koto makelesia na Katulik. Ngesirere orit iborolwe joljolata edukone. Ija utenela ukali ya parasano mamude shala mikite katao nari puara rwanwe jasi puwa baga nanwe jasi kwa penati idumujo ija utenela kwana mambo bitunga yang kusi akiro upune aje la jare sek nare bere seko kawangi na ada unedi tunga bera paki isopasi papirosi sisi aite eniche keda eniche so idumuni jobe ipedo jajeni epone kilo los jaduko kinori epona ber na idumujo nare da unete bere sapaki imoreta kiro konyedo kwana parasano ritunga iria muno town iria muno sokoni iria muno ba nyara tengena beru nyara tengone kilo it mamdo ji sisi outbe etungenenelo e jas kada cheberu e aberuna e deka likekia aberuna e kerito reke e jas kedo reke charebu biye so ina kindo neni abaga tajaun elo tutoke sore e po akati borulwa jenunos chiado ta dokta na uridwe yari iuni iwongon umambere yangata beru nore dodo apakine balare balu store ayangara berore adumuna beruna etwenenelo ijas boboka da cheberu na bo bejas ke de doe ichepaki kanyape lukone rasi uniare wongon asodo jo wanye pole betu jai boikin aso chepaki leme utaja ikitaitaku ibi hakutomo de peta kelevika peta balaje bato bodo bero nore bale kutojai to dikini jonyo be ajas ngokedenyo idwe ajas ngokeda beru so emameda wakra na peta ne rajo mun oya ngati do jore kalo ne uri aji dwe uni wongon hay bodo bilosijo mamun kerekene bo bilosijo otionu ni bodonyo edukone ngoni otionu ni do aja utokale ngoni itungale po mamo igwe kitosake jepete taite toma okurista yone mame jene tebe edukone ekotongea bere kide Kristo ingarente laso bana otomokale otomodukone angon arasai ni bum mamji jenu konyene ijatar jo kide Kristo ni ngare nikina jo Kristo idumuni jobe idumun japaki na elip konyakine tajaki rachi idumuni japaki na batares ba morta berati uksono ukere ne pepe aitetengsela suban upatanuni konyedo jele mamuri Kristo toma ado ebela ado agwan ado akon ado esupe wamtite konta wani pedoro na swam ane kopokwa ni jeo ne adoketaiti na ewelu notori kalia luipo titero ni tami arior asodeta dumuno aiboina jokan kotomo kalia awometongo odumuta oriaka paki na isiboini kinatari kechedo kwapo nati esapate doli karo ejene kilo ejenu papa ejenu toto badoli ke kokadugo kin isiboi kineke koko kwap usota enape kini esa enapeta no beitos usoda peseda isiboi kina kwap usodi konye aoriaka esinyi ko ikitenga esa aoriaka ai moro kede idue ai siboi kineke se kwap ilipete ne pepe umurete ne pepe papa ubomuni jodore sek toto mamjo de reta eresi wanje be jibor nerono toto wanjo dabi patana jo aisiboi kini kone dwe kwa mera limbe adobo bona akio kona idi jo makache irauni bori kone mamungini ngarakini na ara itoma ukirisia aro kanisa aro miskiti ngena isisiana kine tonga eponelo ebeitore tonga ai boine pepe ichepaki dumuni japaki na ijata raisiana kineta no elemutano kamana rakede no ikalea odumuni yiko kuginida ikamuna kiro no utala poloni ara manata kimata ai moro kidi kesi
Kanuka TV East, Helen Aguyo Okelo.